दसऱ्या दिसा फातोड्डेच्या पुलीस स्थानकाचे उद्घाटन जाताच ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीसान थंयच्या थळाव्या आमदारा आडूच पुलीस स्थानकान पयली कागाळ नोंद केल्ली. ताचेर मंत्री विजय सरदेसायान आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. विजय म्हणटा, सोशल एक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट रॉड्रिगीसान ही बोगस केस बोणी करपाच्या नदरेन केल्या. ताका पब्लिसिटी स्टंट करपाची चड संवय आसा म्हण मंत्री सरदेसाय सांगता. RDX को ब्युरो रिपोर्ट. It is just a coincidence that on the inauguration of the Fathoda police station, I was constrained to file a complaint against the local MLA and others for having committed cognizable offences under the Indian Penal Code and the Prevention of Corruption Act. दसरो म्हणटा तो इज अ विक्टरी ऑफ गुड ओवर इवल. सो सत्याचें जैत जाताच अशे दिसा हो सोशल एक्टिव्हिस्ट जो आपल्याक म्हणटा तो एक बोणी करता की पुलीस स्टेशन उगडें जाल्यार आपल्यान पयली केस घाली आनी कोणाचेर घाली, तांच्या आमदाराचेर घाली. बेजिकली हो जो एक्टिव्हिस्ट आहा हाका हो एक पब्लिसिटी स्टंटाची हाका संवय जाल्या. ही ट्रायज टू हॉग मॅक्झिमम पब्लिसिटी वेर एवर पॉसिबल. सो बेजिकली ही जी नौटंकी केल्या ही सगळ्यांक खबरूच आहा आनी एक बोगस केस घालून ही इज ट्रायड टू गेन पब्लिसिटी. सो ही इज ट्रायंग टू ट्रिवियलायज वॉट इज एक्चुअली एन अचिवमेंट फॉर द पीपल ऑफ Fathoda. I have, along with my complaint, given to the Fathoda police a copy of the CD of the conversation between Vijay Sardesai and Kashinath Shetty. The conversation is regarding the illegalities in the allotment of plots which were open spaces were given in a very special way to some persons. And in that conversation, the local MLA Vijay Sardesai tries to pressurize Kashinath Shetty to withdraw the petition that he had filed before the Honorable High Court. जे कितें ताणें जे क्लिप यूज केला हे क्लिप रिसंट न्ही. नंबर 1. नंबर 2, हे क्लिप पयर पणजेचे पोट निवडणुकीक वापरलेली आनी पणजेचे पोट निवडणुकीचो रिजल्ट निकाल जो कितें आयलो तो सगळ्यांक खबर आहा. सो दीस इज अ ट्रायड, टेस्टेड एंड फेल्ड वेपन which was used by the Congress party during the just concluded by-election. Now this social activist is reusing it and trying to gain some publicity out of it. These allegations are very serious, so all this needs to be investigated. I have placed all the data before the Fathoda police, and in case they act as caged parrots, which I have requested them not to, I would have to move the appropriate court for appropriate action. I am saying any person has got the, in a democracy, has got the right to file a case. So गाली केस आता पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट करचे. पण केस इन्व्हेस्टिगेट केली जाल्यार ताका जे भशेन ती जाय पळय केस इन्व्हेस्टिगेट जावन असो एक रिजल्ट मेळटलो अशें ताका दिसता, तशें कांय लागीना न्ही. ताचें भलतेंच कितें जावंक शकता. लेट देयर बी एन इन्व्हेस्टिगेशन. आय एम ओपन, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व मी एट ऑल. म्हजें कांय नासता.